Nafunga kumunza Chanamigwa Arimimboregwa Abatugunga Akwiri kigira chumi Abakibisha hamwe Bakarimira yose Umwana wose Batahunze Yagisiniki Umusiguzi yavuzemo Yose n'umusarushi N'umuhamira umuyaga abandi bari hano basambana yafukamye imbere yawe yakarabye bana yafukamye nabitangaje ndabinasanga yo mw'ijuru yagira umuntu uzomarura yagira umuntu uzomarura yagira umuntu uzomarura basambanye abantu inzoga abanyamajambo abanyarusaku ababeshi abanyamacakubiri abakugunga abakora ibyaha byose abandi bose bakubaye ntubaparureko naco ntavutse iriyaca Baba. Baba tusamehe. Baba tugirire imbabazi nawe. Duharire Yesu. Gufata ibisanzwe birababaje kubona abantu babibigonde birababaje kubona abantu biyobagiza ukuri birababaje kubona abantu bibazibira amatwi ngo ibiti mu matwi bakazibira amatwi ntibumve iyiriko irahanura mana ndavuze ibyo wabwiye byose ndapfukamye ahera cyane ndakarabye yote baba Yes, metupa kazi ya Mungu hakukwiye awene warase kumbirijwe ndima mekata kutii sauti ya Mungu hakukwiye awene awene hakukwiye awene hakukwiye awene hakukwiye awene hakukwiye atwene hakukwiye atwene hakukwiye atwene hakukwiye tumepungua tekeli 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 tekeli
takari mu takari mu basente takari mu protokole takari takari baba birungirira imbabazi Imana ugira ikintu wakora ku isi baba birungirira imbabazi Imana ugira ikintu wakora ku isi Yesu shobora gufata umwanya wo kwihana unaweza shika muda wako tu ngomba sabira imbabazi umuntu yifuza urashobora kwihana urashobora kwihana urashobora kurira Imana urashobora gutakira Imana urashobora guhindura ubuzima bwawe wowe waragunze Imana wowe warakoze ibitabereye ngomba ndagusabira imbabazi ngomba ndagusabira imbabazi Imana ngorera Imana yo mu ijuru bajye gusaba imbabazi Imana ndahera cyane babarira kubwira ishengero babarira kubwira ishengero Mose yigeze gusaba imbabazi asabira imbabazi ishengero wa mugabo ibyo urabikora Imana igaceceka yo Imana idufashe jewe ubwanjye ntacyo nicyo wowe ubwawe ntacyo nicyo uri mwemu gusa imwemu zitumuka zivuyemo uri mwanya byose bihinduka Mana mbabarira ngiri imbabazi Imana nase tekeri ndagomba kuba ukwiye ndagomba kuba ukwiye abantu bahebye ibikorwa by'Imana abantu bahebye gusenga iminsi ya Mungu irashira iyindi ikarengana ati yarose umwana ati yashatse ati yabuze iyaja abantu ntibagira icyubahiro umusenga Imana ujya mwami berushaza yishira hejuru abantu baba barishira hejuru Yesu ndakwinginga hindukiza amaso yawe subira ugaruke ku Mana subira wihane gushasha subira uce bugufi gushasha subira wicarane gishasha Yesu Mana ndasabira imbabazi ngiye gusenga fata umwanya wo kwinginga Imana fata umwanya wo kwinginga Imana abemerewe kuraba no gutembera mu protokolo kandi mu ndabire kagira umuntu asohoye abaprotokolo bariruka umwanya turiko turasenga nta muntu yemerewe kugenda protokolo iri inyuma umwanya turiko turagenda nta muntu n'umwe yemerewe gusohoka tugomba kurangiza gusenga abariho umuntu yemererwa gusohoka Imana nkorera Imana yo mu ijuru ndapfukama imbere yawe ndakoreze kashengewe n'abandi baza kuboka abasanga ntibakwiye ndakurinda kugira bagupira bafatira itekeri abarihanye abaraciye mu nzu abarihanye abahora basambana abahora banywa inzoga abahora babesha abakunze Imana abatakaza ikigira cumi abahebye igikoma cy'Imana abagira